Hai menaze ibeting chua ilung tapen mene na mai bai ke Zeme Roseket mamai gu Marasam News kedere insa Zeme kona salyagara dele Manipur Chief Minister N Biren Singh ne zinai bai ke Zeme Ron takmai ke Low Squeeze State Level Chagangi Festival makuilong dilyang mai kalo Senapati District ke Chief Guest sangpei tu zak zogai dele chige Manipur Chief Minister N Biren Singh ne sa agum bengi ne ting ka anui mi po mi pai setting pram pezet se na hezet kacham bamnu sudu anui Manipur haram gu pedei naramene te si is lungbe ning togai kadai dele je sale zai agum be pathodi be chibe zigene Manipur sokri ne tingkum chang na jang ka ke kumke chagangi je Manipur gade ke teuze restricted state holiday taksa ba mai hangge sandu pet kai dele je sale Anui zeleng rong hezet mena apo chagaga dinu ne lam singi kangi beze katalai ne tu chibet ngwang ne anui bedena mahange somak che hingna misonga ze hingnam gai ze bezet mahange hleira chi misonga ze luge rahang pe benai mi pumsa ibam ra pe bezegene katalai ne tu chibet ngwang du ko tobe pe gabe ting mik tu ze kahangi dele Mizoram haram tuire longria aizol namdi tage danai bai ke zeng kai je squee kamai ge mi dui pung be gri flu tanker mi to petse mina hangmadai chai de le zai mina hangkru de te ser khazam le je Mizoram Deputy Inspector General of Police Headquarter lebak thanga khangte ne sale zai mina hamngi o mi dui pung be gri mi to pet pe ne hazami sangje regi ge tele ra pungai ne le je sale Police saibene saje mina chadi briang tu hangra namgari le pelam ane mina hangna ka zampe panai pom minaru to khamni zela le zai mina hang sama a intensive care unit ICU ge kai zela le je sale Mizoram Deputy Inspector General of Police Headquarter Lalbag thanga khangte ne saje apo kahre bepepeze tuiral airfield aizol namdi taigene kilometers krojete set bambe ge mi to pet gule je sale Ai zehmi duipung begri ne petrol liter changkai ko na pung luze Champai District Mizoram haram tingpe na mikpen biame tetkene mi duipung begri loket ne sopeche tingi kun tamadai pige kedet khupke zehmi duipung begri petrol lopeche bambege hezemnaram ne petrol luze bamhi tingi kun ta sroke mi topet pile je sale sige Mizoram gu Chief Minister Zoram Thanga nai pogu body pemra manai kadobe emlera mene kamai timuige karebe peba menkya peteche karoi begene chadi mlei na go chingbung coffin ke mapa to ka ga bata to ga de leje sale Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sharma ne danai bai ke jing kai jes kui kammai ge Assam haram gu lui bomara memina high stroke se ringi mingi hange sokri ki gu department kacham ge tato ra langai be lesi appointment letter pe ga de le aipo tariam ge Himanta Biswa Sharma na saje punuine teti be election manifesto haimana soga pachem rak makjai pedu rang ba ga be punuine Assam haram ge sokri pungdina Assam sokri kangene tongo bui bele sina me nai luibo maram hange sokri gu department kacham bara magane coupling banai people up phik pem fikene kusaret kiya ta to ralangai gu lei jai pegai gu lei je zoga be to fuigai de lei je sale jai chuna Assam haram ge sokri pung zabam bo ne luibo marame punuita to ngambe dui durune kusaret kiya ta to rate gyut kai lei je sale jai ne Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma ne Assam Public Service Commission APSC durangai se tingkum sang ne common engineering entrance examination technical department hange ma tu chi me engineering ramdu lugira lesina ramdu ma chi be kapedebe exam engineering hange kalang la tu lo zarangai dele zaine sarmana kusaret ki ge tatura kalang ameli ne durangai ze punui tu chi ramene Assam haram ge kalalung semanai public zina ramdu kangura tu lo zarangai dele Headlines Nailim Begri Air India Limited ne tebe zinai bai ke Zeme Ron takmai ge infal gana aizwal gana infal te beitu ten ribe Nailim Begri teilung chura zinai ting cho kunta skui minute groming ge Bir Tiken Rajit International Airport infal gana Manipur Chief Minister N Biren Singh ne Union Minister of Law and Justice Kiren Rijiju Union Minister of Civil Aviation Jyotiradittya Scindia Zinai North East Longria go Cybermanai kedi me bamba sogane Headlines Nailim Begri telung sura pepai lepet kai deleng Headlines na Marasam pogai ze punugu Nailim Begri ne teni ka ketke tingna mi pui mingeu mamai dammai bamai kammai zain takmai ge ten regulate zaine infal gene aizol flight departure limbegri te chu bihi tingcho kun ta kroi minute mingeu gene te chu ze aizol namdi ge tingcho kun ta kroi minute hada mingeu ge te changulei zai aizol namdi gene infal te bete chu ra bihi ze tingcho kun ta kroi ket minute kroi mingeu gene te chu ze infal namdi ge tingcho kun ta kroi ket minute ringeu mingeu ge wang changulei ze sale
Arunachal Pradesh Public Service Commission APPSC Arunachal Pradesh Ramgu Kusarit Kige Rezite Beko Saibena Kadigate Meteorama Bodu Machiba Kapaduba Tim Sakse Rezite Mabo Official Minahang Chumdu Zinai Habaike Zembrun Tak Maike Arunachal Pradesh Public Service Commission Netebe Exam Go Question Paper Leakage Lesina Madu Machiba Kapadu Makpagihige Exam Question Paper in Kimne Lesina Ramachi di Beduke Kazobizigene Punuita Bamgene Suspend Tenso Kadele Salim. I met APPSC was Sabemina Hangchum Zize, Beg Koi Deputy Secretary Establishment, Zoram Nagur Under Secretary Establishment Nai, Debasi Dev Private Secretary Du, India de Guhindele Sikwak, Article 371H of the Indian Constitution Kangane, Punuita Bamgeneten Soga de Laze Salim. Zaidanai Habaike Zing Kaises Quick Kamaigedu, APPSC official Mina Hangna, Nima Tongdra Joint Secretary Establishment Nai, Sorup Bata Chadria Private Assistant Du, APPSC paper leak case devge, Suspended Zepunita Bamgenetin Sogai the Lane. Anui Hai Minane Chigaira Ile Central Bureau of Investigation CBI ne, Arunachal Pradesh Public Service Commission Tebe exam go question paper leakage, Leshina Maduma Chibe Kapaduma Pehike, question paper in Kimne, Leshina Ramachi de Beduke, Palam Katai Sigutse case that Sebam the Lane. Da kahame kiting ne teluga diakpek kaha cable bridge Gujarat Morbi ge teti betini kakane peri di beh takat sigai ze telumiga lubachang zinai habai ke zembrun tak maike loken ne bet ke zemina react rok sai de leizai mina haket si me machu ngu ki ngai ke ze panipum pelak lari leize salei Aipo kaha cable bridge look at ne bet ke behi ze zinai tingi kunta srok minute hadai ka noge mina hai mingyosi mine chat puja hange profit sai suize rato behi gene leise saleng marasam pogamene saza apo cable bridge kaha Morbi ge bamba kaha ze teti betini ka kane predi ba takchi gai luze telemi ga lupachang danai bai ke zin kai je srok Gujarati New Year mai gene ntoimena telung sura hang lepet karai de leise saleng Gujarat Haramgu Chief Minister Bhupendra Patel ne saza pagu government ne apoge kahru bepege chai di makalakile na hangge kacharang kang lak madai pegulei zai ka jamle na hangge kacharang kang changringe pegulei je saleng Zai India de go body pe Prime Minister Narendra Modi ne saze Prime Minister National Relief Fund ne apo kahru bepege chai di makalakile na hangge kacharang kang lak na pegulei je saleng South Korea de ke Halloween festivities minadu tu ka kehebe juchop na mipuni kai luze hingra tu be ngi soul nam dige danai bai ke zing kai just quick am mai ge tet ke be ge hezemena body me pakak chebem fu him dige ke kecha ka nge be nai mipine kit pe nai ka ke dim be ge ne mina ha ke ringyo ke chai de le zamina ha ke ringyo si me ka zamla le je police ne sale Yongsang Fire Department hami kan sabakyang na gu pe pe chiong shiong bom ne saze hezemena chai baryang to churan num le plam ane kang e bena mi pina kut penai ka gadim begene ka zamme seriously dize critical condition gene rekie pungai kam ne leize saleng Zai Halloween festivity minadu tu ka keheba ju chop na mi poni kai luze hingra tu bengi sol nam dige tet ke bege kang e bena mi pina kut penai ka gadim begene saidi me mina ki meteze punuiting kum kai ninge bam bo leize saleng kusarit ki ge mata tu me official ne saze zemena body me pakak chebem fu himdi Helminton hotel taigene ke keche chuize kang e begene ke keche mi pina kut penai ka gadim begene mina ki me saidi leize saleng Aigena na maigu Marasam news ka loy gadele pi guys ang kingani malay indu to dele